ihsan ruhu için, bütün gelmiş ve geçmişlerimizin ruhları için, bu cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi muhterem cemaatimiz, saflarımızı sık ve düzgün hale getirip hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Allah'ın emri. Allahu Ekber. Allahu Ekber. والشهيد حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله والشهيد حبيب الله. Kapağın üzerine. Bismillah ve billah ve ala sünneti Resulillah. Bismillahi ve billahi ve ala milleti Resulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâikatul mevt thumme ileyna turcaun. Sadakallahul azim. Merhumenin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Allah rızası için El Fatiha. خلاص قدام عند الدكتور تحت الرأس. اعمل له مسه تحت الراس يا دكتور. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم سدا ومن خلفهم سدا فيغشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. شيء أحصيناه في إمام مبين. فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم وليأتكم منا عذاب الرحمن معاد متى؟ بسم الله